abebembezi bayereko kugira cyo mugasho ogwetegereze mbarira yihanga okwera kuba eyemerire biti kutari kufa kugihakanasa mbona hari abantu bamwe abakuhakanasa ningasho bunda bitwakwesera bakwa government opposition abatakusimwa ecyo rukorwa cyo buri kimwe cyona nibanga mbani pabura abantu ngweri hangane ryitwe obo opposition niyo borwa movement niyo borwa dini cy'uryo wandi Uganda ne yitu twena tushimire kwatanisa mu mugabi yayongere yashaba abanyambarira kugeza aho bakahemishoro obundi bakayombeke town yabo ntoshaba kumhereza umushoro umburungi bwabo konka kandi ogushyikira abantu bashimire kwereza umushoro ogushyikire kandi tuzafutaho buri munonga kureba ngo umushoro gwana gwabagera umugasho yomo yayongera yayihanangisiriza abembezi ba kanso yambarira okureka kushoroza umushoro ogwa property tax kandi bakarimwa kugaruza abantu kombeke byanga byabo ramu ubutikirizana nambarira city council bakamabitu abo kushanga ngo sente zaitu z'abantu eza property tax umushoro kuba kuhereza umuhango ogwa property tax tebakugarura mu bantu kubakora kandi itekandi kirango bice kanshanje na bitanu ebyo mushoro gwa property tax gugarike eyigwaruga budget egitindebiremu ekiba kugamba aha employment because research nereka ngo eminyeto niyo nyinjo mu Uganda kandi eminyeto shomera ko katindebira aho bakoza kuba creatingire kogere ngo okuba tuyinda shoma budgetekuba tuyinda kuteka mu gora niteka ngo ihanga nka Uganda kare ryatungukire aha level etwena turukugenda konka ikiri kwita no kugira ngo bari kushoma mu budget nebreta excitement abantu nangwa bagira ubwesije biyaza gukorwa eri hanga ryabo rutungukira rwo muri level z'umwe rero emperuka sente zone zibate ku budget yemwe ninge zibaroketingira different ministries na different programs and projects bashanga zari abantu baki kandi abundi kugira kweta abanyunyuta birarujemo ukantu expecting ngo cost budget ya Uganda tegaruka hansi tinga yabagize ryigakira hansi yo buri kujana gire cyabingora bitwa mashito bwatemba tingumanye bago tugagira bugashuma tugafashumaga bizona rumwe bakaga ryo mu komina ga haba mu crisis gatemba ga kwato muri 5 ga kwato muri kaka gashuma kakigaga ko muri 5 tugaga hapo expecting ngo budget age aza ko mwari adjustments it's important tumanya ngo budget nitwa kwa affecting umuntu wene especially buri kintu kitambura mu Uganda tukosa road transport ka main transport Minister w'ebyesende naza kwayembarira yihanga izo bariyanye cyakare kandi eyorekereje kutungura ebyengenda ebyo bwegese amagara ebyo kwerinda hamwe n'imiturire y'abantu kandi egi neza kubera musente ziri kwingana ubutabarwa nshajo na 2 hamwe n'obuhumbigana 36 abwa Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato umurimbarira.